Čitalići su svakako jedna nova priča kod nas i dvije škole ispred Republike Srpske, Ivo Andrić i Zmaj Jova Jovanović, su prekjuče juče i evo danas se družimo u Aleksincu, tako da, a ovo danas što su nam priredili, ja jednostavno, kako sam malo prije rekla, emotivno sam skrhana, znači doček, tolika ljubav, tolika briga, toliko njegovanje, čestitam. Ja inače sam poklonik naše tradicije i veliki sam rodoljub, tako da ovo negdje samo još dajem prostora da još uvijek ima nade za nas i da ovim stvarima trebamo dati veliku pažnju i divim se ovim ljudima, pozdravljam. Iznad svega se zahvaljujem našoj Maji, domaćici, koja je to sve negdje uobličila zajedno sa vama, tako da samo riječi hvale imam. Pored svega ovog što smo doživjele, što je bilo prelijepo, što je bilo neočekivano, što je bilo posebno, najveća vrijednost ovih susreta su prijateljstva koja smo ostvarili i evo sad ova dva grada, Aleksinac i Banja Luka, tako da nam je bilo prekrasno, bili ste divni domaćini i hvala vam na svemu. Prije svega meni je velika čast da sam danas ovdje i drago mi je da je uopšte došlo do realizacije saradnje između Aleksinca i Banja Luke na ovakav način, tako da su i učenici moje škole i sekcije imali priliku da nastupe, da vide i osjete miris vaših kuća, što je jako bitno i to im se dopalo.